Mbense ya Kenya. Onyaba ali mbali ndita matema 2025. KISII mbaya gwakano abanyanyimbo. Bale ndita matema. Abanyanyimbo bateba. Abantere babuli bale koba matema ne school bus. Na omero yo magande binga gaki. Nataka kukura mukwane. Nataka kubuliga. Ekere matema yako chikokorwa. Murubiri to yokorosigwa gose budget ndenga ki abanyanyimbo ndutake banga naiga umunyanyimbo yo mara kanwechi abalimu mbaka nuga naiga bali bako mahaki na kadhalika kikeko gira bana bako register amatemu etamu intangani bali bachokora amatemu December egera chinga kichurugu ye cyomo cyoko mwene kanemba lenga bali egere kyombe kya Kenya National Examinations Council kubwatera ne Ministry of Education baorganizing abantu tobwate no baronoyo eturaga ni abanyanyimbo banganiga baraga ni kibese kinganiga eturaga ni kibasi kire ikine mubarorega kibwate kintereba ime eturaga ni vigilators na center managers na whoever it is. I thought ngekana matemu ako chakagere nteke bekire nseba munako era malizana paka abantu bawo chikomakia matemu. As we are speaking now mo waziri wechi semikenya ngo Julius Bigosi mo PS ningo Julius Julius Bitok. Mbabu gatiro botioro. Asomo wekano. I want to imagine mbabu bwate. Okay. Egiagera na kibara mbaro twara. Timba sono bwate kende. Timbu ati kende my brother.